Mema emergency Ghana TV ashefoni akwaba ebusiafo mi didi se bebi bia obi anyama ekosuye ede amana ebusiafo ene mensaka story bi ewo Lawson FM sisi ade awale eya ade a young girls no ya adwese yemfa yehu enhyemu esanse uhu tibia anase kwanya mema bi ede manu efaso ne de ebusiafo anu edi ankasa ye mami bi ede na sem ababeda MFK ewo Lawson FM so na sem ode bae ne se okohia bema bi ebusua bema no na bema ne ye bibia ma no eno ye na adwen se we ye me fem pade anyankopon ede na mami enti ne bibia bema ne beka bia no meye Osofomaame aye bibia bema no akache ni se onye bema no ewa abuotire enti twase ne medie na oba no oyankasa nene bema no edi ne nsesi form ntebusiafo ye nsem enyenko ne enkotie mu nsem emra na so channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no comment section na answer ne ye be kon ye hwe update we emra ye nua ba Mavis o se oye legal wife and side chick ene ne team ben team legal versus team side chick eba fidie so be kan say side chick kuni kuno ya enyasem ketwa na enra na JC kapa edi akire ama yakwa piem ewo side chick kurom de na koso wo kuro no so na ayire sabenta na so afisem de wo de ye ne a na wo de asem na te sen mama awrade adaroba enra de ya mu na jei antutu ne so pese anwuro ne chacha wo kuro no so de na chese baby ya de din esu hie na eden ehura ebejo sa ne sie wo so de ne sie na mama ye che otiefo no ahwefo nyina na no pei sa wo ma ye kwanya enra na wo soma se ye nko afijase asokore ye nua ba me bisbatu ye nim se ni kunu eye na de nyina brekope kufijasi aye afia rota boni dua na yo se ye nko ikuduro afijase asokore na nyima esewani enye bete enso kachre ma wo so bi de show your stomach abefro car no mama no kra no sabi epie na se ebi kakra wo mu na kuntan na form eno de si kuro mo abusi abra Facebook no so Lawson 96.3 FM nana me bra Facebook no so Lawson 96.3 FM bra hwe na behwe de etwagu nyasem ketwa Rita na enu gina ho no no Rita so a beautiful lady pa ne wo fe pa na na so ye den come on take ku ni abre no Rita na so ye kama na na yere be chia no pay mama pa chepesa e order Dabi wo yire wife ankasa Mrs. Awo TV be chia no ukunu so Rita ye kama ene me pre wato azemo mama ko achi order ene fi ada me pre wato azemo ya TV na ba bia ke ka ko mu no sai order ma me pre wato azemo pa na na to asema me mama ti e kodu oro na na ntwibo si ako eye adwato ahene wo asokore na na babi obi a me chia o me ne ma mfrempo ma ni team nyina ye da wase ye ma monu yo kese ekwan a fa so a oje ye nya sa de nke no de besi asokore no nkanya de a ye beba fie na mama ye da awrade ase na na tena mu ma bobobo ya kowie se abushani nyina gitum se nkoda ne dua no nti ifiri ono na ekọ na ye bi ona amamre kwanso bia na no krese Rita na obodua obodua mpa dua na ekoso nyina na Rita ni hu bi ode yawo ne abufuo na ebodua no anade na Rita esu yi ai na video na etwago no Rita tinisu otinisu emoya o emoja but e ka say udi once na ho abufuo achi a wo babiri wo kuro say oni be ma wo o se menhwe ba wanhwe ya wo de yawo na wakwakoye de yenye sese mawura na na ye bi ho ma hu se odwanyi no tue dua nye dwan ketenkete o ai ne nyasem kwa wo fie ho mama nye yize chemesra nana ko pebiare manum ta toso no nyasem kitwa ye dane dua no enye form ena form omi eno ye bia ya de o ya de ne onya akoma wo nyesa de nkan no atuo betoto na ye be obi a ya chia wo wadaroma eno de twagu ye nana nyasem kitwa de ekoso no nyasem kitwa na ma wanu si mame de esi ye no wrap up mame na yenko ye ni na ye bia dane dua ni nyina ma ye a bibia ni akire biem
wada Roma say wura no o mani no say fa nkoma no ntimbacho wo mo na ebutu o reta de chese ni suo na mama nya sam kito ho ni suo na abusia bra Facebook na be hwe eduane de no kwese wo bo bra chese nyame ya adom o mada ni dua no okay ko so sika so bibia ni akiri yesere nkwane ahode ama brante ne say onya nkwa mama nti usuma yen a anyasam ketwa kore ne asama yire ye no ate ama sese yo na yesa de no bibia kodi de enya wo nana ne kan senka nyesa de a yenkofa papa no mra wansa na wo matimi ayi bibia na nyansa odaroma ye nyina wo de ma yiri tu na mo no na ko wiemu di aze bibia tu akotwe but I am one say rita di akire koye because said the rita na koma esie den no na nyankopon ya dom yes say Afisem gets good result aha eya wo result head contest ya sorry metna keke o dabi ya sorry metna emra tayechi dabi it is out to baby na wadwe yourself Afisem ye ba ye nche na to keka unsem hunu na me chiro say ye ba ye nche so ye say Paul amantem me da say nana me da say papa Kofi maame wa ha owo me na te sen you are where from sen adwo nyameche maame nyameche no akọ enso ni so bi dia na de wani hu yi mi di mani hu na ye bi abra e koto no ye di asem nyina da no obo modena koda na edua no na bibia bacho ye ji muska dabi na snap ne niema ye de koye kra na Afisem ya snap ne ye niema ne ye de koye na de metiti no akire on say ye say o baby o say unu baby ye lawyer o say den o say case mu na yimfiri a o nana ye lawyer na time na case no wo ho a mame nyebe ba time case no wo ho no ma na duabo hyem ana oba ni wu Kofi wuo no na oba bi nim say o ye lawyer ya me hiramu mame mi bi say na oba no a o ka say enne ya enura ye ya boka akwa dani dua ma mo free bonto amanti ahwe no ono ne nenne ono ne be kire se o ye lawyer wo fie ho ana mesrem ma me mate owo me mate ase mate ni bo na se nkanya wo ma me nka me blast sa lawyer kro na o ka se o ye lawyer oba be yi asem na fie o ye lawyer ampa o ye lawyer di ntina case no anka ho asem na ya boka akwa dani dua wie no ene na abegina be ma me ba aseda no de memo wada nya botre memo wada ase no ma me be so twivas o bo akra you lie bad with him so your lawyer case ni ba foforo na abrantie ni wuo no na o say that time na kire lawyer sem na nka do lawyer sem no ekotwe ni kwagina ensuom na wo boka edani dua ya boka akwa dani dua wie ne fie yi asam ne ba ada be juoda ade na wo sa lawyer kro no watwen ma case na ba bedu ya wada ya dani dua wie afi na ba ya lawyer sem na nko no atutu ni na ba ha nko bete kwa meba owo me matia mame atiefu etie owo me yo nana aje skapa me dabu nyina se abra me bai wode na sambada amo ekwa bia sese mo faso bia mo faso afi mudi machi ekwa nana ye bi ho nana ye bi nso ekwa ye no wanhwea no anwofom ekwa nam so bia nana ye bi boaye edani edua no nti amanfo nyina nana je ene ne dom nyina nyame nhira mu nyina de mo ahwere me ban ho nyina ubai na da ho ye o hwe eno ache se ne yiri send this video we mam na me yema hye mame na me yemu de me show da be ne twato ade wani hu ubai enra ko hu no uhu no net say kenya me no so we hu no nti mame dia ka akire bia no eye mpaibo oba tan se wo so kura wa ho odin wo fom me yo no yan ho oba net wo no Kofi no mame de masam di Kofi adu no me de munyina mate wo me de munyina amen de mo ahwere me ba hu nyina nyame nhyi wana mu mame hu ni ba ni video ni jese wa hu me kase ba ko mame bibia ba ye fine wate oba ne hu beto no na ono an kase tutu ne nan aba fidie so abeda ase why amen amen owo me erade nka ho why me da say okay nti abusia Kofi nasam no ba bia akwa pie eno no erade ya dom reta
ene nananom aka ho akọ na ne ye bi ho ama sese duabo bia ewo mo no yakwa koyi e de afiri wonum ti de aka kire bia no eno so so eye off ensem a ye beto aso e de afiri we ne oba ye fro sen me pa cho ye fra me Osofomaame mebe Osofomaame na ukura mic mu na u preach okwan u preach waso dem say ya me pa cho hello John 10:30 I am my father wana beto nka Osofomaame it is said you gina so dem a obobomu no song on me pa cho ye fra me Osofomaame mebe me firibu ase na baaye me pa cho me wo case ana me de ebeda Matia Osofomaame papa bi wo case 19 ye wa ha me kwa ntini de na do nam me pa cho de me nam ne se emire bi a atwamu na me ye adwuma wo restaurant eti burger bi free France abrochi memu bai ti oba ya wo behu me no ni o ka se one mbetena no awale me eti o ka sa no na mka sa ha wunya kwan ni nkomo jisi okosire free me madam ne ho eni okosire ye na madam ne se minikun na wonu nsu ni yira na no o se wawale ye jai e wa amono ne ho na wokura enkura tu wo ho ana ba ko wo Ghana ha ana madam no eti ase eti me so me ka kire ni se me ha dan eni wo se wo betue kama na utue da ne ka timene no etwempana eti empra ni mu no na mo ho no ofra me se me nkoma wo fo nkojeles na wo ba Ghana na wa beye me ho ade ana me se mate ana me koje me ko me papa ho e ko kan na mpa me papa se ya asante for de ye nyeles na emom no me nkan kire ne se de obehwe mi na hia eti amamre bi a yese wo beye no e kwai da fom omla meye eti bosumi nwotwinim ana wodi awale sem baaye bosumi du ba akunim ana ye awale ye no e baso eti nyame boai waba beduru Ghana eniema ni bibia wodi amame di akowie eboase na metie na mpapa wo mi firi kumawu eti me papa eho abire ayeb musa o se me kan cho se kentino ho kakra na yente wonka yi why me pa eti me papa firi kumawu na chese kumawu na ye bekwa akoye bibia eti me ne me maame di niema ni bibia ko kumawu ho na nsa ebeduru ama ayefro na baso no ene ofre me na oka kire me se wanya yie woni fie awale no ayi abam eti wo pese me bo me maame amane ne ye pe wo bi gina na nam ye bibia e woni dim eti wo ka asa na me se mempene ayi aba ontun sheda na oka kire me se 1 month ene na da na ni wo abedi ena bebre eti wawie na bomusa na wie ane taam aso ayese woko wontimi nye ana medi abufu e kate ko no eti me kate ye na misu ana mmada busa me sa dai timi chechiri ma kire no ana boga ne sa freye eti wo freye na me se me mfa na ma me se wodi afatie me fa ye no se o maame wo ha fa phone ma ne nam ne nkasa ana mde phone maame enu osire ne se maame me baaye no eye abetumi na ayefro no nso ahia eti mintimi ene me nkrofo no emma eti mesira wo se pe nkrofo na yenye bibia ma me di bibia ba awie aka me ni padua pe eti wo kan saa no me maame nim se adwenboni bia ta akire se be maame hu na waba se wo be wale me na se yi ato na ni me maame se asantefo de eye ba na se ye je ye ni to wokoye ayefra ye be ka ho asem eti wo betie no na wa ye bibia adwenboni bia ni akire wo se da bi ana hwa na maame ese di mirika efo ka ba boase to obaaye no ene obepe nipa efiri boase koye ene omuko gina aho e ma mi kun no ye efiedie ye die efiedie no ni nyina abomu ene ewie ye call presby asolidem
ye refreshment ne ka ho ena ye wie ye gya wo mo mbeye saa de ne kwan emo mo ko na miwura ne ka se obekwa akoda wo mo ase eti wo mo ko wie ye no ana me nso me ba miwura ne ho edi niema ko su nyina pictures ni ade me de be kire no sata na wura wo kro ben so me pa cho no wo Kumase ha area ben me pese mi hu mpacho atafoa na ukunu no watafoa enti ifa na mo ye wedding no mpacho kumewu raso ani ye no eti me oji ye no osi wate obem yakoda wo mo ase eti ye hona na ne time sa so ye ni wo so obekọ na mete ne nka aseda no eti wone de we hu wo mo ye no ana me me ma me ye ya akọ aseda no mini mi wura nete boni bia nim enti 2022 nim asem pa chaw na wo ma misika wo kofa wobi a wo hwe ne niema so 2 million no di amano se won fa mame chop money no maje osaka kire me se obeye project ama mi bi eti sika sem no se chop money busumi bia no emma na emo mekana kuma obema misika nam di bi ye adwuma nam di bi didi ewo mu ana emu no esa na wadi bi ahye mu amame ana mse mate enti me ha ni sika sem ho eti wadi 2 million ne baaye no ana me de ye banda se me data na midum ni pa na le buafu na wo kasa eti nam ka kire ne se me di obenu ni se sika na mbode ma me ne ensome enu osi enson di a ene e ba wo sa de ba wo be hu se enson mommy me pa cho omudi sika ni tu mu ma me no ana msa sende ye ene e fre ne bo na mane ye bo na mane a obe fre mi a wo se ya wo di sika 2 million na mami a masai asendi ama wo me ne die mapuni ni sika mapuni ni pedua ka ho na mse da anya bone kwa so ensome bande no edi ni nyina ene na ma me yesa ena mi dwa to aye no de to me ma me anim se obeja me wonwa me na ma me pa ne chew se hone de mafum se wasendi uska 200 Ghana cedis se akonhoma ena ade abufu abone return into ojawa ware ba chan oja me na ma me pa ne chew se mafum onfa ncheme ena wo se wate na me so me pa ne chewa ena wo de cheme eti 2022 nim ni wo se wo ma misika ya adwuma ena mpa chew wo de 120 million ma me se me mfanye adwuma miji sika no wo se ne niema wo de ba de wo ma me am ko fa me niema mami ade ache ya na mabubu agu me sori a mintimi sori na me frɛ me ma me na me simitimi sori enu ani se maka fom me da fom sa ani ye de me ko hospital eti wo be frɛ ma ye bo na mane enu osun ye no o ka te ye eti ye de me akokɔ hospital sa na wo se 120 million ne da ho no me ma me fa 120 million de ne ma ni nua Charles ese blekum won fa nkoye ntos na wonya sika ni bi ebi meka ho se de be ya wo benya bidi ahwe me yare wonu so gi sika wo matuto ntosi aduro edi sika nka ye wo fra na wo de atuma ma ne saa na me ma me tworo to wo ni wo bode ti to wo waji sika ni wie ya ensu ni mommy na saa tem no ya hwame ama metimi asole anante kakra mi kura poma nanso no mi ntimi ntumi na gese ma me bam me ene wodi mi anante mi ankere na hwenya mi ani ma flese yemra blekum emeji ntosi ni sika me ma mi so mu kakra de me ko ya mi wa fani hu ye ya na odwane ye wa fasika no edwane ana mi milito ye anti mi milito ye na manfo e ba me hu ana ma me se wode me ba ka mu ami nka mi wu no obi kire ye coke e ma ni to coke se mo ma mi nsu ni mo ma mi coke no mti wodi coke ni ma me no ana me sai e ba nkwam eti wo me di coke ni ma me na me ni so tete me ana obi ma ye ba bi da ye na awotwe ansa na ye beduru Kumase
ye beduru Kumase no amanfo mmoa enen kakra na mekatere ma atwe ni akoye mu operation efiri hɔ a na ma mitiri mu nso ni apempam afei na masa madani mum masonso asa sia ka ho ana medafom ana baabi a medano na ho pro ba shit na mu aka mitimi nya hwe minidi minum suo enua ne se meda ho saa yadi midi hospital akoniaba yesi mi moja nyina asa mini moja ye bo moja mamia ye ni sika bo moja ena kakra doctor si minye yie ye fa me mra fie na me mewu ani yadi mbetu fie ti yadi mbetu fie mi wu no me ma mi so wa ye nurse adwuma pen awie eti ehwo anu wo kwototo nsuo eba ada mu ho no wadi nsuo no esi me so saa wati akomani nyante wadi nsuo ni si me so oba manum anu wo hwie koku na gum na enu sa na momi meye eti nkakra ana papa carpenter ni bi baby ame ha da yenya sika kula ntua lad be wo mo ye light ye free mu ana me da ye esumu na me da eti mai no na baby ame da ne nso soso a enyunu ena fie wura ne kofle ni se wo meye ma me ti obowura da mo ho no na de maye no ena wo si eti mai no ena dia bibidro ka kire me ma me se me nso me shekawa ena obusa ma me se ma wale no o se ma wale ena o so obema ma me adura me de a chiri me sisi ye de chiri me sisi a yini e de beye body habai ti me ma me nye ena o se ayo obeye chese me ko mi toilet kura mi hunu me junso a mi hunu ena mai ne bua me ena mtimi sole ye ena nte ye ena manfo adawlo man kakran ye hwe mi a mtimi kasa ye gina me na so ena doctor bi so mu a wa hwe mi a abesi sabli be men me freno de wa se won hwe me ni nyina me se me mfa ho me ho to me na me frene ka kire na wo se an uye nipa kokko de wa ye yi de me baga na kura na mbefa wo a me hu nsole eti madam fo pa aka kire me se wa sei ma me nwale uye hiani ko hia mu na me ko mi sika na me se Osofomaame o picture be ma ne kase se wa sei no ubi for ne nie bacha ene that TV so yi bacha that time na oyo ba kokwa ugina wonan so bacha wo hu me fofo wow ma she Osofomaame na e prema ni pa mami because the picture ye gina ugina akonwa hu yi bacha empaboa papa bi e hyew bacha ene emi papa bi e hyew tiri so bacha ene watare bi a waso age hye aso usisi bacha enantuo bacha mami ena se wase waye den wa pro watete wasei esansa me pro ye na yi abeye machi ha ehwa na pro ye na akura kakra bi wo ma mi twa sende no wase enokura de asen kura obefa a ne ho nsole eti wetimi kansa asem ne kire o acha wo fun so eti me nko won wale me na me se da me pa chew se yare ada me so me srew u jamia aware anya force me de ka me ba wiase me ka kire nya me se be ma wo be wale me no noa na nkam ne betena na wo se wo mpami a me mfo so na emmom pe ba bi ma me ntena wo udin mu na ja me kwa Osofomaame David ama wo se MFK jaisa na AI u picture na baba akono o se AI na chese mfoni bi a ya hyeda aye abusia onu baby obi na kire na dwen onu na ni photo da so nti me pa chomo grade photo no we danche ni ehu ni yie onu ni photo ene da so no abusia enye AI picture ene ye de atoso onu picture ye da so aye kan wan se me data no nya mfiezen me pa cho Satam na mo 20 plus na winya no 30s and say we was saying say mo 42 years papa ne ware no nya mfie saying eno na o mampani eno disa mo ti free mo enti kakai kire me ba bi kura na me ntim free mo
Oshia ono na den na ewo so. Mpacho omampani atamle si efiri mu no. Na omampani mahama abetre konwa ne so foforo no. Satam na mi hu. Satam na de share papa no. Timbacho da monye calculation ma me time mampani atamils nyankopon fa ne currency we free mu mampani John Dramani ma betena so ebepem sa biri no monye calculation na entity free ni fie muso na ya adwuma wen mpacho na me adwuma ewo esre so restaurant adwuma bi enti obedidi no odi hu wa na so obi na kitama no mpacho obedidi ye one ne twempena kakransa na obeye ho ade mpacho da bi wo metwen emfie num Oba be didi ye no e no san call back to France e na wotena chire twen na 5 years ye num ti oba ye na ankasa na e no be ye ho ade no pacho when ye share that eda ye no nti obehu foforo ne de woni wanna pacho de na ne time aso a call 5 years later e no oba no no be die pacho na o san call by ansa no be ye ho ade ana say o san call ba bi pacho eti ho ade na wo ye wo no ho ana toto ne ma no wonu a otode ne ma me list no pacho eniama ne de me ma me ntoma me papa de me ntoma ye shegu bag mu yi kawa bibia mpaboa me wig bibia ono ana di sika pacho makeup sekura ye ono ana to ni nyina e de buy na when the share date on pacho ono a enti obi a be ma ono na ba be hu o so peso ware o na matimi a share date ni nyo oba wo na share ye o pacho de papa ne share date no date na eka o se ka se nansa 3 days to wedding na otimi ka kire o se eye wo mi fie entimi ma date anyo no na share ni date pacho no na share ye tu bisa no se date ya mi busa no ene o se anopeya na ya bese no eti no ebusia ne si yentu enhyeda wono nso ne taamo aso a wo beko eti yempe wo bi enyina woni di mu wono kura wasa ka kire me ma me se enka me ene me ma mi ni wono nko antem enti na busua kakraka eda ho Osofomaame na ontimi empe busuani be se mienu ana miensa bi eni nachi na sa memene da eni kwasia da na mo be ware na eni enka efie de na mo ye no memene da no pa no kra no enka obetimi aba begina no mo wia no wo na tare akwakoye na eye wa mi se wukunu sa de no anya ne sa pacho mi busa no na waka kira mi se ye na de niam a wa ya ma me no mami ma nwene se adwonboni ta akire o odo chia na busua da pacha mi odo ko he minim bi wo ni fie enti bi ni ye ho amonti cheche mabusua kra odo ko he pacha wo ma minim wo mo no wo ya na mo ba ni fie ho atafua no chese se obeso wonsa se oba wahia wo na obeso wonsa de wakọ ne maame nchen ne papa nchen wunkumafo wukunu no nchen wanfa wanya sa pacha de bi je ba ni fie ho adentia me pacha minim Osofomaame bikini ni nyina no na handwriting na ye clear ne muda ho se bema wahia no ebe ye ho ade wantimi anso wonsa se me maame fie nie unim ne maame krom pacha ne maame krom nim unim ne papa krom pacha de unim na busia fie pacha de bi enti se na otete wo no abusia ben na de ato manim me pacha ba sa no na obeka kire me se na waje matena ho emfie bebre eti wo kase wo jamia maybe ameye ni bibi eti wo be yem obewale me na o share da ka kire me ma me se wanya yie se de be ya photo no o memu bi na me aye eti na no na wo share da ye me sa otimi kansa asem ne kire o se ayiye na o se o ye no wo share da pacha ene ka kire so wo ayiye se de be ya o ma photo ni mu amede benya evidence eti wo jamia no ani ti wo mu a wo mu ye no wo mu na me mfansa no enko ene kawa no enko ya ka wasi chinchina ya de kwa no wo mu se wo mu de wo mu ye somafo na so no de wo ma me na ko han wo mu no wo mu jinsa wo mu ji enye yie ma kata asem ne so na me de nam pa ne che o se me sira no
yare adam so on pe baabi woni din mu e ma mentena na wonya me kwa me ma asem wi obi enti no de me de ma asem amenya me. The love was say, ladies, sometimes we saw the problems, but still we will put our heads inside. Just as she ni na waba that time no na when ya brese chinchine twan obaware bogana. Pacho da bi me yama adwuma no nam de aware sem atunyame ani mu a me bompaye ade akura ya me ya ne se me wadwuma mu o me ma miensa ene be hia ye e me ma miensa na hia ye se eno na bogus ne dodo se ne wom ano no kwa na e boga two ana ba ko ye wo hene na saa be ma we nya me wale me no wo yi obi a okorokoro wo ba me hwa wo ma anyi wo bia sika ni ana me ni wo bia ankoda so for am o hia na o ye virgin ba cho na me nya bia nanso na wale enti no me se me mfa me tena se kronkron ma be ma no eti saa onu ne di ka de sinisika wura adaya me han na me han dan eti wana ni nipa a wodi ni sika wura adaya me han eti wo twi ada ne ka ma me na wo se wonu na me ne no is enante. Charles, question there what be said be was when are we men going to change? And men ma bribe any ebesesa yesuban. Question I will be ebisa no. Derek na napoku wari was ladies be wise. E ma mama mweni na ho mama mweni nte. E woni ma bi ho. So for mama, we a very big mistake but you say mistake no wonya ye wie enti entoaso e na ebe toaso wo me enti wo ba di be ma be fie. So wo ba be ye no ho ade no wa misa oba ne se onimbe ma na busuafo maame wa misa oba no ni bisa no na de okan ne se ma ne so maame na munyina low battery de okan ne se onim ni nua ayi ni nua no mu bi ya ba fie ba fie ho nti omo de onim omo enna sade boga no no osi ne me ba ne tie no ene me ankasa kura no ofra me a osi kasa kire me na me hu se oye ni papa enti maame ofra wa o kan se kwana kwa han kofo na wa nkofo omo meginam enye wa ba ho ade ansa ne signal bi afa bibi ama otrim wa nyehwe ma nwene boni bia ma nwene se adwonboni bia ta akire me die me no minya gidie se de wode me ba na tena mretenten a woni ne kasa ye bibia ne ade a o mane no otua ne da aka ne bibia me ka se obi ya papa ni kwasa ode bone ye dai etua ne ka enti sade na osi eye me ba no mi konya agidie e wonu ma anwene se ode ye be fa kwampone so nti oba no kunu no mokọ honeymoon pacho ni fie hwa ni fie na mokọ honeymoon ti mu di sen ansa na oko me pacho about 1 week anu ode ko ya oye ohwa de wie ye no 1 week pacho na le time aso oko yen so ko di sen ansa na wo san aba fie o ma biem besi sabri oye ohwa de from 2012 ebe pem sabri o ma fie biem me pacho oye ni 2019 pacho na bisa na o ka se president Atamils ewu ye meneni mi hu no and ushia no na okoye no nhyaye mu na ye sa time no na 2019 obeye ho de every 2019 be pem sabri mi hu ni biem 7 years. This is serious. Pacho mi hu ni biem. To Osofomaame hu ni kwatie biem. Pacho da bi. Wonti bi hwe. Pacho da bi. Woto atenka ne mana. E ba na masire nya me wa yi afiri me so. Abra wo say. Nyankopon timi yi atenka yeda. Pacho. Abra wo say. Nyankopon timi yi atenka firi ho. Dabi ututuo bi. Eda misasa. Serious o. Just say me ya ma hye me ama Osofomaame say be ma betimi age obesi wonom for the past 7 years. Adaya na mo ye phone sex ana. Me pacho first no ni enwale ye no ana no wo yesa. Nti na mo ye ne sen. Wono no ye ne ho da so na me so na ye wodem. Na wo so ho da so. Na ma ye video call. Pacha ni ye din komo. Na o wale mi wie ye no. Me ba bi kina onya abotre entom di kan kwa ware ne so. Phone sex no. Osofomaame wotu a very innocent woman nti ho na kire wo ye. Wonu ankasa. O kire ne sen. Na
wo ba me nche kura mi hu ni na me fele no eti me de mi hu siesie no eti no onim se me wo yale bi ewo me hu nti na me yesa anti na onwo hu nkyere no pa cha na de me fa sa kwa ne so to kyere ne sen o ma mi sika chop money eti ono ana e kyere me ese ne yere ne me eti wo be wa me ana me ne yesa na chese wono de ne hu asane na me de bibia ni wa e nti ya na ono ne ye den e na so ye den wo video ni mu nya hwe no ani se wa wuro akosue kuma no na wo hwe na wono ne na ya ama ne hu esi na se wo wuro ho na utesem ya wo ba mu ana se wo de to soro ho no no oh Osofomaame asre oh ya na wo ba mu ana wo de to soro ohume ho na se mahweni e ka ho a eno ano no pa cha na aboa no na otwetwe ne ho ene ho sane no pa cha ba wo so oba no benya tenka bi se den eno ano no pa cha sa na me yema ni ti wo wale mi wie ye no wo sa be ya sa de no m ka che ni se mi nye bium Emma no eti ehwa na ohya ase edi mani ewa awale na ase me ka asa menye sa bium mo ware wie ya wokoye no edi san ansa na wohya ase edi wani sa ade na wose me enye no na me ka se edi san be bosome ana sa enfie mu me pa be na wotwe mienu na me se menye sa bium okoye no ma ne o na ene na me ka sika 200 cedis bosome bia ade ma me a me sa de koye ni chese me de dia band me de ya band minya bi nto dia because bando de ehu hia o because e was a time bia no credit and as a bando e won phone so said e be ya wo de be ye twa send me na wo twa pictures nso ka ho me pa chan eti na ma yi no sika no kura nso anya busumi bia o 200 cedis no me pa chan wo si wo ye project no amma mi baabi atena na emomu edidi ani asem no wadi sika mamia na mdi aye adwuma ne manya bia didi na sika madada e kana kuma na wa obe mamie sade e be ya me nso menya baabi edi miti ato so for mama se e pese e ka ho na ye kọ ukunu kurom na ne abusua e kotena se ya kuro ben so ne ye kọ me pa acho atafo aho ana ni fie wona de ya me ya kura me de beda amo a wo bia entie enfantu na wofu Antune mafu lese ni fie ni geti da no me kwa o ma obi antie ma asem o ma obi antie ma asem ye ka kire me se gise ye busa free ni ho na waje pene se men kasa no ma kasa me ho na masa ukunu fie ho me pa chan se uko ukunu fie a age se security afre ukunu be pa chan o mo hwe so ne si gise be ma ne frese me o mo ne men kasa ansa nsa na o mo ne ma kasa o ware wo do kotena he me pa chaw na adan na wo tue ka ma me no o ka kire me se mi hunu na wadi ka ye self contain protocol klaka da nimu no wo miemu eti animu na wa ya bolo sa nyina aka ho ani o ka kire me se me ntena ho mata am no nso na owie bibia na wode me wa ma me baabi atena ana mpache o mitie no tina mpache na me wa han me enso Osofomaame e serious o wasem we no se oba ahia bema wanfa wankɔ ne kuro mu da wanfa wankɔ kyea ne maame nya ne papa ni nuanom age se obi abesra na nipa na wabefie wa wabesra na wo ka kyerɛ se we ye mi nua kora no obɛdan se eye no kora se we ye ni nua anasa na damfo pachan obɛdan na wo nsa no kora no o papa we pacha o afiri mu oware oni nyina na papa afiri pacha o wale me no ono ne koduru abrochire na wotwe miene na wotwe aye kwaseda no na papa da hospital na se oware oni de na papa tiase eti na wotwe da no ne na wotwe na aye ko asole de makoda nyame asen na papa da hospital eti mehwe no ebe me ba na wotwe da na mokoda nyame ase no eno so boga bai me pa cho de because Saturday na wo mo be ye yie no ena wa ma ayefra Thanksgiving de nka betimi aba pa cho no na wo kro
eno na wo na burochire no nti okwa burochire ma akogya ne kwan wo airport da ba cho da bi sa atam na ayi no ye be kwa na ase asore no na mpapa ekoda hospital eno no nso taamo aso eti wono nso na me papa mu ana me call yeti ayi no aware no ayi mpa ama na mpapa sa free mu kan ho nti mpapa nti ase yes double salansa pa chan oba papa yi o ma ya amamle ne ma o sendi sika be yensi yi pa chan o suma na busuafo edi akire bai so edi ya ne se wo mo si anya amamle ye ni sika de ye ene ode wo hye eto me so se obema ne nkorofo edi sika be ye bibia na ye ebusia mana ye twabo ama ye se ye nkope sika meye ne ye abekwa kope sika abeye anase wo begina hwa ye bibia ama ye no ma na ebusiafo ma binyimu baako papa boga minyimu baako just agin kese o pacha minyimu baako na ese manim begu asentino miyi ni sika no na ebua minuamo ema eto adaka ye me papa yie ede mami eti wa ama ne nkrofo am na sa wo de papa no ehwa no obehwa na obi atwere wa asei no ehwa na papa no obehwa wo no enoa na ehuhia wo pacha onya hwe ehwe no ehwe kura di anka mommy because mama se enye ehwe dent na wan kan kire ne se wo de mo wabusuafo mra eno kra mpo no na nka ye opportunity kese a enka de be hye na busuafo enti aden na wan opt for eno se enye ehwe na be pacha na sa time no sika wo mo si ankopemra no ya chinsa na ye nya bi eti na wase minuam na aka no pa me chew papa na friend is saying or the Mr. Charles Ade e wo fan France abrochi me nti France o kire o area kra wote wo France me pa chew wan kire me wan kire France se bronu we so na mete kro we so na me wa modi ni da pa chew da bi ebi wa no wo se police yo se ho ahwani pa chew na nipa na no send sika 200 busumi si ne so no na ye hwan ya me pa chew wo ni fie ho eye hwan ya oye ni nua na downfall anase den me pa chew di ade no awale nsensem ne ba ye no eni wo mo no wadidi wo matema ma wo mo se ma asem wo mo mamu biem eti omo nso ayimi ama mam say dia na person ka kire Charles Ade wo France abusuam pa cho mo hwe yen e wo Facebook Lawson 96.3 FM na wo hwe e wo YouTube a opani a ye friend Charles Ade anopay producer friend Mr. Charles Ade na nensam a oka no me wo kura adwure me ba ma yentie eja Charles ne no na yenhwe na sem a wo kan ye wi ade opese ode tu nanim eja Charles so wo appointment e wo ba bia no pay ye pese yenya wo ne anu di nkomo de ntia wa hia wo ba na wanfa na nkɔ ufia ma na hu wabusua wa ufia wasi wo kumase atafo ade wonim ho ba sa wo maami o wo si o wunuanom o wabusua pani obi a wonim no de ntia papa na kire ne nsɛm na abusua you are sumo na sama chasa de kano well wase wo ha nipa ma obeye ne ho ade adaroma ampa cho ha nipa be sa na me edi bi ode ma ye no ma edi o bright one bright bi won bi na what contact sa bright men frɛ no ntina me so ma frɛ wi wi a me frɛ no ana frɛ bright no na pa me wonimia me ma e ko ye no ade no on so betimi ya ede a che na de wo kan de mi minim se minim ni sa ni pa no a mo kan asem no na menena a si so kakra ka se de o be ka kire mo no na me de me fa obi asa obi anya de an kwankwa ya ne ho ade ana to bi ba ko fa ya sa mo wa buafo a esa o mo ya de eti mu ejina mu bo hu ni pa ko na ba be ya ho ade sai fa no fi sai fa no fi anti no mo bu sa fa so anti mu sa wo mu bibia na so mo ade ho awade dia na we ni pa ko fa so o je ai ana mene no ro ka tra mi sai u tu kwan
wo tu pan me ntimi ne ntan obiem dia wo tu pan ntimi ma ni sika ma wede won fa nko anam ka chen na kwantro no a wo tu ne hefa na akọ wo se o mede ne ko Germany ana ana Canada ana bi san say you say 120 say na say na scan ye fa tu pan ko e fa say scan tu pan ye den en kwa abuchiri nti hwe Okomfo ni ye bia na nye ade papa asa sika no no betimi da ye de betimi da ye ma wo no se wo chinchina ba ye de eye papa no so kwa no akwa ye adwuma tua de aka no ye de aso so wo no e na me ye de me de ma Lawson FM 96.3 enti no minim me kwa no sanya chire kwa na nka minim se kwa ko ni Ghana ho no no obi agbado wa wo ye wa de de why idea erena yitiminim so ha senti ahye kwa no ma me fra me ka chem se ne ba na yedai ewu sasi hobium wo so oyedai ayi akra no ma me aka chem se ne ba na wu anam se ne ba ne se na wu anu wo se wo yare ne kotu ayi no enu anu no Oma antene yidumu ane say the doctor say wawu. Dimi kwa mini nu say woni wiase pra bi. Eh anu so ya asem se be mfie se ni boso asem ka jo mfie se ni. Eni ba boso me frase. Te kura ni. Sa. Lawson FM. Obi owo na watimi ananti aba ha no I don't know mama ye. Wasu wawu timi no me no do mo kan kura de. Me kura no ayema sa kra me. Parce que la pasha mochre e wo ko bi afro asopore ko bi afro bosura sahin kuma wu bosuro besuro sa besuro sa besuro mochre ho me na pa kwashe ho no na ere na bi awu de wo san ere e na me mente ho hwe se bia o ha na sei enti no sa mo kan de bere asa pe na de fufuro eno so ni ade aburu adwen se wo no o se ehun aduane a wo ye bibia wo na afa ho ka bia wo sika de ba wo sika bai anokre ere aduane na yi wade na ye sika na se ye ja ware no se ehun aduane bibia wo ho bia wo na de sika ba mo ye eno so ade sei Lawson FM wade ade ge minim sa abusuani na bebe ja wade enti no busuani ba na mi busuani ba na bebe je awade won chese abusuani no eno so ya asem se benti Mr. Ade wadaruma me de pass menya won so ma menchiremu wadaruma o haye be fra wo ya fidie ne so Lawson ya ne yenti asem wo yase se de okay nkura se won no ma me se wo sa awu na afidie obi owu wo sa nya ne ye eno so ya asem se be enti wadaruma ye be fra no aboa ye na nsem ka ye hu na nsem na ni so na asem no yenti ase ye no aboa me ate ase wadaruma ni die mo wae mpacho I said, more by a year because better bay appointment to be a woman, man. So, into one I don't think I have from what I my books and why. Yes, I'm more flammy. I mean, you go boost on ye, what are my you go on your busa brighton. And when I am one, anti Sabe, what are Roma? You better hold you, ma. But in putting the best channel, so we are made to make a photo to see on their channel. So, Tias on Tias. Okay. Much. Beside Mr. Medase, so the other day, lost in TV. Now, so you know, I can mean, show what you ever throw. Okay. Medase. Hey, serious, so. I saw, what me catch that was a babu sumi near say Obanawu. Awa? Ma making to no kasa me hona what's in making allegation into your bogo what just like that ma make no kra me wo boa na den komo na no wase ni die ni na danfo ana me ye voice message come on say baby e chichira boa na ho ana ija no enti se waka kira bi so onware me ba na aware enya force on kira baby a ye mfa nsa no nko ana se ono ankasa beba ni atnase ni aka asem no na entiase aye adwuma 96 points emu aya ama ekopem tamwa
medeti hai enti moye na mana enam so ma okakire ne se obana wu ananse sen menka bibia nkyere no mama o ye sure awo ni mo bai se wakwa wo ye hia mo otiwei wutimu se wa free ni dua so kra kotena chenchene dua so enti ma me nokra bi wo ba bia se wanka nkyere papa ya de ne bema papa na boni tirimu se ma sese me yiri awu menka bibia nkyere no na nipa woni mi ni nkomo anana pese wo ka se wawu na ode adaka sikaba dabi tidienti na sasem ne bem nka bibia nkyere no just a voice note na me ye call man adamfo no so ma na asonte me gimu aye no wa ma aye bia so for ma me da be ne twato a papa woni ne kasa ye ja Charles ba jo da twato a me ne kasa ye 3 years ni ifie miensa ti 3 years ni wonte ne nkada ba jo da bi mente ne nkada sika na mpa cho o ka se misi mi tu kwae no ni nyonko na mdi dwa to akosi ni so no na ba bia me de me ne egu kura mi nya enu one ne kasa ye eje 105 million ede ma me se me fan ebia mfa bi nko ha dai se me yale na yan fa ye ne man kogum na de aka no me ma me mfa nye dwuma no bia ne bati ase de oba tan wo be den abeka kire na ase se me bewu menti ase enti eja Charles ade awo also wa Paris ba chan Osa wali akura ye nipa mo ti na mommy mi ko bodu ya sa na ogu me wa bodu ya da me pa chan da ben me ma bo ama na ko mfie mienu ana me pa cha o makoda ne na Osofomaame bodu ya na me nyanya Osofomaame no nti a kire ubodu ya ni wie ubodu ya ne sen me pa cha wo senyo no na wale emie ni sika nim ni bibia nim na me maame ana matena wache wo pu obi ama na wale ne ba na maame ko pe obi ebe wale maame peja onsa na menhwa de pacho eni kawana na da so hyewe pacho an etinya wono aja 7 years kawana oto gold anase de eton o kwan ho pacho do so kura ebi sa hyehyem oto kawado do sen wo nu mi o maame am ko to obi wa na odi bi su free ho baaye ne de kan ho eti wasi ni nyina enye wono a ana me se sanse me maame ko pe wo binti no ye ni bibia ye de ebegina ho akase eye wono a ana maame di ahomete ebodua ko kumase mi ko kumase nsuom ana me ko ye kuromu wo inspector ana me be kwakura no bi di ka the Bible di me honse Timbacho sa dua no boy no hwan ne kan se kokodane me pa cha die e ba ya ne se me makobo dua na wie ana me maame ye twese ka akobubuja ekoto nya bito dua ne di eti anu mu ne ehia aman bi na me so da ye ade achi ya me yi kire me maame se obi aba me da yim ampa ne ehu di pa no se maame adan obi afom wona wo kobodua maame obayi wo fleda ne so ana maame si obi ankan ene wo si wo fleda me tie na nam so ma akoda ne dua no ka ma dua ne ehyemu ena nka eche Charles Ade wo France a senko beba me pa chan enka sabiri ogina ha me pa chan ti dua no eya na to da dua bo no ye de ani bre so wo oka ni bre me di ka kra the Bible di me ho nse kanya no kra nka mawu me busa ma me ye ayi audio ma me wasi wanka sa wahia ne da Ushia no way. Baby am shia no ne eniema na odi fra brochire ebaye. Nti ushia no once. Once. Say oba hia bema na bema di oba chi ede na ba fie abechi abusua no ye bi da. Wanye. Nti ma me di nti na wo piepia oba ya ma oba kwa osa awade yi. Bema na mfa ni di ama abusua no a mafie amechia mo officially anase formally na matiase akwa han nipa ade oba no wanyina boro so amopam na frifia na dabi serious wawo mimi nimse okuta sa adwembone no acha se nipa de wei aya wudie kasi awadie chese wasa oba na brabo hwa nipa ntro akasi sei na wi a wo sa ada na wo ho a enti onyame ana me de amasama na amano sa oti abrochire odi ne ho so nyame bia nka eni ho enti bra ye nyina ye tie ha no onyame hwa ye mienu
enti no media masama na mawrade ensama o kan nyina gu me bananimu ase ne me manimu ase nyina no onyame ene be di wasem so for mama se eja Charles o tie yen ne hu nipa bi tie a den na o pafri ni nchen me pa cho de me pafri ni nchen se wo hye me bo se obema mba bi atena woni din mu me sire no wonya mame na wonya me kwa na me nko me baabi ensa no wonua na di ensa ne niema baaye me the Bible di me ho nse ese Awurade senya mi ku ni na wale mi a Awurade ma moja ntumi a ngosi mi wudam Awurade ma moja ntumi ngosi mi wudam mfa ya da bia me bo kire nyame no enso emoja bia ntumi emoja ntumi anam ko boni dia ne kana wobeba ama ye hu de uhia no ka kire no mi hia no opa ba bi ma mentina woni din mu enu a me ni ba bi akọ opa ba bi ma mentina woni din mu no onya me kwai na wonye ne nsane na ne woni dia wankọ me dia mo ka sie ye o Awurade se mi ku ni na ye bibia na me ma me ne ha mi nya gidie se mempene na ma me se one day wo be ye ana ma me ye ye no de makoto amani wu mu ana me blame ma me no na wa ye me sa me de wo manya mi o mi ko bo wudia na de mi ja ye kura ne se 42 years me nchem bada enti mi nkomo bi ba me de wa se wo manya mi o ma ko bo busi adani dia ni nyina Awurade kasa wate kasa me dwene sa ni kun ni na mi sa ye wo si ma me ya twaso ma me na ho de ehia me biem se de wo hia ene ye de to papa nanim wo se wo appointment enti no wo ko appointment na minim se yampo no na sa appointment kro no wawie ne ene na to so ho no nti oba se oba bi nso tie wo afuto be na ade be ma no afuto be ni se obata bia wo be wo ba na dia wo ba ne beka untie na se dia wo pe ana wo be ye ndie obi antie mi die yo 42 years me ngo ba mini ba madani pe ni akola mi ku na sa mama se sefri mini pe dia te bia so nyese na mi tie o se mi ohia ni badia se mi ohia ni bidia Awurade abo mi ku amame ana be me ya be fa mi asema bla ba ma be ma na twamuko emlenimfo muga bi mami o azemi wa blochi a anka mani ze mi wa Ghana henti mi niga ma fo mi nyani photo wa he mi hu ni fie wa he anyu one na wale mi ni photo bi ko nyani wa he mi ko ni fie wa he Osofomaame ye why Osofomaame wa kama fo ye wa ha pache aye beka ama we nya o result am here wate mate mommy ye say achia na mui se we ye de adwuma mentiri mama na kwasa nsuo ni manya bi adware doctor say mama nsuo ane ma wo ma pampem emoja bi enko a meti wo moja bi enko a eno no akasa mba wo no mi twahwe na ya de makoto hospital mi twahwe people wenim elder I'm from Poma. Ya program na ene fiada mera ho papa ewo kwan a Osofomaame fa so tinisuo ewo fie ha na yemfa no kore enya adwuma Osofomaame ne maame omoni ana ho yemfa no kore enya adwuma na sa ne wade wahia bema na onse manfre poma ye kan nyina na ema na etie ye mfansua ade bi koso na eye adwuma wo ma ne bim de omchiri aye obi ofra brochira ba boga ema ne omchiri no sa boga wote sai ode ama ne abase ofra brochira ba de eno ano no de omchiri no omo kambu ya akese no so boga sini bi kambu no ya akese no mu hihye nika de omchiri no na osan bakam ene ya na chesa asa so wo yire
so woni yire oye boga ne de e ma no eno na mope onse se ma mi ti a wati ni suo di areho enka ne kuru mema miensa ne ba wa bra bom o transia na obu nkonta se boga sifie ono de wo fie o ti abruchire to so obe ware me de ade na mempe no eno na de ma ne bebre ko wiewie sa no na ma mfrempo ma ye kan nyina de ya wa asemi mu party tru ni se ba ma no yusu na dwene no ma anya smart eye me ya ono ne ma me ba ma ono no se obe ware wo o se wanya yie wo ni fie enti wo pe nipa koye ne ho ade na waje atum na da efro etushe enye na me say ma mfrempo ma na da ade e kom na demo aware e kom ban na de ma mi na ne bayi onse ba mate yes ha na chesa wo kura wan hye woni onyam Sambo Doro say madam remove that ring and throw it somewhere yi kawa no to twene ba ya ware wo ba ubusuani nka ho ba ma no busuani nka ho wa ma wo kan se kohwehwe enipa na bra betanse no omonya wo ba ho ade na ma me wa pene so adai ade aware e kom na dem wa busuani mu anti wo ma kwan ma we koso ya me yani na ho ase ya na nipa bi ba ye o ono no obe ware ono wo Ghana ha wo se wanya ye woni krum ni busuani ba kumpo ama onse wo tie fidie se ono na ba ware wa collapse e wo form ho na wa tie hwe form ho a wo ma ye video na to mba cho moma ne nsuo nom moma ne nsuo mame ya moma ne nsuo mame na koma ane ma ha dwro na koma abusuan da TV ne so moma ne nsuo mame moma ne nsuo amre moma ane ma ha dwro moma ne nsuo emoya erate eno da ho no emoya ne busuani ba kumpo ama amegyina mu se ya baba ya wo ba ho ade na wa pene so wo akwasirese nipa abetena ho se ya me ba ho na san ya ware je say no tie fidie so wo ka se sire de wo soma no ma wo ba ware wo ba ma wo evidence na wo se wo na be ye wo ba ho ade ma mfre pama na de wo kan say de kure wo de na dwene chinchim mu na se asore kura wa nkobi wo wie ye aka na wo chi wo na nima mo akoda ne nche na wo chi ansa na wo kwa abruchiri o de esi a wo wie wo e ma ni nsia de wo sa de mam na maamefo no mo nhwe ye also aka na ye na wario ye na wo nom de pressure to mabu so wo want me stand the pressure no kana bio na me abena se de benti na da wiase na da o pentama kwa hene are ho so obi dru ni panin fie so ba kura de unya 25 e kono na unya nware ya ase de wo bom suo pressure san adapacha obi abie wa no a enye de hia ni ya na ware kasa ya ware wo ba ntumadwo a wura ho na wakwaji bi munya sa de na nye ya meni pa bre na wansire ni nyame na ne bre so a ye nyame ahihya ma na bebem sister ya moba sister so no ho ofe kama wa hwede ya Osofomaame me da say elder ebusuafo mi do bibi asese ojibre ma yekohwe video no eba ye na oba no side chick na sam na ebusuafo ebepie mu e wo Lawson Afisem so update no na me de ebe somo no na lady no side chick no obie na no ka say onboard ya nanso ebusua asem no Okomfo Yaa Bee nchen no oba no ebie na no ebo obema ni dua nti o ma make sure say o ma da ni dua no ama bibia etimi ayede bibia etimi ato di sanso na Osofomaame asebusiafo jankasa ja si wetimi akwakwo hia bema wabɔ mpaya twetwedi amponyankopɔn se mepe bema wo mabra bom na nyankopɔn etimi akyerɛ o signs and symptoms ne wetimi anya bema yi wo wabra bom mu didi aso sa wale mra so a bema no ka kyerɛ o se wenye yie sana bema no wo different mindset. Into from the beginning of relationship nankasa no Osofomaame ohun bibi ohun signs ni nyananso ono ana obu nani egu so esan se bema no krokro no bema no opewo na brabo mu enu bi eno nyaaye eno obo bibi egu ye na adwinse one bema ibetena twase ne medie busuafo se waye bi eni ntine se na MFK kan ye no ombefre bema no na bema no so ya show no because in some bema no kan say oba na maame ka kire ne se wato na nanom won sie do enti onu de onim se den oba na waye den wewu
eni tin se na MFK kan be fe be ma no na be ma no so asem a be ma no so wo no ni wetimi aka se sisi a na wale no ontimi bioma on kan kire oba no na oba no empe be bi de emfa because 40 something years on woda 40 something years maame no enwo. Sometimes we ladies need a problem. She de we are Osofomaame esu e wo Lawson TV so. She de we are maame no eti nisio. Enti youth no mo fentu mo hofo. Esa se bema ohia bibi wo nchenti no matter what obeya ma. Opa ka che de so under form. Obeda form ama wetiti ano so. Enti youth no fentu ye hofo. Be maybe wo ho no ma ye hu 1 or 2 bi won ho na ye gu ye ni egu so e na ye njai se pressure bi e be fifie bia no mamu fi sa pressure se we ni abo so na o mama na so papa to pressure said that be na obe wale twen forget your mo pressure no na to bo ase na twen na me to bo ase so to bo ase a nyankopon ebe yi be ma o se fatal. Mimi hu ne say be ma no wawale according to maame ne o say busuafo onim no onim be ma ne fie be ma ono according to who maame no si be ma no waye onho ade na nso onim ne busu edi ba akompo enti be ma no wo mission na enye awale we ya na mi hu bi da say be ma at least e dey enim say abrochefo de it sometimes Ghana form wa abroche ne esi but eno no ebusuafo no wo ho eno je yenim se busuafo no wo ho ba na busua be ma na busua wo ho nanso we de oba na busuafo wo ho nanso be ma na busua ni ba akompo nye de eni ho enti no nipa no no wo maame kɔ fa no ebusuafo na wo maame kɔ fa no mbe gina mu ma wale no according to amamle no mu nipa na ye de e wale wo enti busuafo yesrɛ mu mfentu mo hofo ye maame ene yakasa ye ntie ne futu sami ne bebwa yin ebusiafo ha ena mede mu ebesi hye no so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ho edi ameti so ani keche mami esi enesen ebesa so edi hye mu e wo fidem ha sensu ebio ebusiafo ma